hennig a siútig sé sin a gúpa bheach go. Agus té bachadach sinna? Well, strán bheach strán fat a birach. Well, chaine sinna? Chanéalach sé skíslop agus agus hennig a siútig go Goiridh Dòmhnallach ar an ó dún éigeise agus sé na líisiche ógadá ar a chláin. O, cemar a hais? Haimise go bheith agus cimar a héin. O, gléibh. Sin feite. Agus déan taine maithad? Smise sóthaile amach go leithin agus rugad mí an Goiridh Dòmhnallach sé ruairí amach go leithin bheith na maithirsa agus ruairí hem lís bheith hennever na boundarich elasach lís bheith pástarí bhil sé díos go leithin bhíonde cúteach gach bheith pástarí amach go leithin a siútig agus na a chucha leisan hílí Goiridh Dòmhnallach agus sé na líisich ach go a chláine agus ina meile sin na gúip bhir chláine leithin a hennig a siútig strán mór birach agus choráir an tenim sin ar an háast. Agus túh ar maithid sin có déana a henneman a bheith? Sé ban na chaimbalach a bhíonte hennig ise a Glencó chu sé Thomas chaimbalibir me hinner agus mar in ich gechain van am hinnever bheith ise Lamond Maple Brook. Agus dé swainne go bhada? Chaid a hóla mis slanne gitir riamhara. Stachró slanne gáin nach chaine chuine go sin a chláinte nítir. Déan taine a bheith a haid? Chaine is me sin. No, Thomas Campbell. Thomas Campbell. Sé Thomas Gúil yfir isan sé dúl Campbellach náthir agus sánas an tean dúiche hennig isan nar a bheith ina bhealach bic sé fan a lachapar a hennig é. An taparach vi gin tenem sin choráir an taparach. A ró néach gannach an tean dúich? Charó chat a hóla mí néach gríomh emi cínteach na scéalach gan a bheach go hóla mí ar a bheith mí gléidhéic san as an tean dúich a hánig at néach gnéalach charó ach gítir. Dé na néach gan a bheith sin, dé na scéalach gan a bheith sin? Chainneal cúineach am ar na néach gan ach néach gan bhí dhéon roiine muist mhera agus scéalach gan éile bhí dhéon búteach agus as forstannen as rotten mar sin. Có bhí go gcéann sé sin? Me henner Sam Lees sáileach go leithin bhí gesan thula haiche cí se go scéalach nach roiit ar an scríbh sios scéal úice a thula haiche
paarst we kan Goiridh hele heen en we kindje kan als een Jan doe en ik kutju giu Wel kein jake ved gins en bi. Hadir unach dus en we tuurlijk me eentje in kutju had gal niet Is kemmer jong zich shisha Gaelic hakke. Wel, we missen pek, we zien je vorig kamer in hennever. Ook als we mij fesker schakelen aan de guus. Dus ga er maar aan perlen, ik me hennever ietsjer. Ze in Gaelic heb ik alle toen je brengen die 15 hoen. Dus misschien gas we zoals als je daar eindje Gaelic zijn perlen. Agus cóin jou yn y fem yn gwrst an sa chwaes yn ach yn oes. Ik kun je meer Hauking, Dals, Colum, Steffin, agus over ne Kennedy, anders Kennedy. Het alle maar naar haren, Gianna waren, Senior. Bij me hennen werd maar Seen Kutjok. Dus ik ben battig ook in de hele. Met strichtje zei, aan massig. We gaan die ene huis nog. Wel gin je een horentje goed is mooi. Een oor aan akkem. Ze oor aan een route. Werf verscha. Schouw rechten. Dus ga je rouwen. Ga je nog. Richt een beest zo. Monsieur kreeg kuren wel. Dus had ik helemaal met hen burger ietsje. Kan ik daar weg praten weer. Paarstje in Rehe was al ergens ze was wel de veilige hen ik dat gewoon het nou en goed zo ze wat toch gemasken de gerecht aan de gele haar paarstje aan de Gaelics seist aan de beerle aan het route die misje mag graag maar gewoon just toen je ze bij een orange haar paarstje bel haast aan de river din wel ik moet komen say will you marry me my bonny bonny lassie will you marry me my dandy answer me my bonny Highland lassie sat of on a vermission gallord Shere heb ik nog kwijt in je roeket zo'n nasoch je laat kan daar je rope en de goede goepas of veel er bakken wees recht het roet is samschap hoor gaai Schengilik dan go wil je gassen goed wie proegel vallen roeten het scornen Aanlijk zich je kreeg het nog kan ik birken brillen en je fase tussen veel is die klooiorst Hij het schies kumeris kan ik je scher je goede shit zijn avond katoyal Kato goede vloer is in het scherse voeter waar vallen roeten zich corner Hij misjes goedens waar zijn die morkaïsje zorg grof hier in je paarstje Gaat de glach gegrieste wit aan de lesne pliaken nach isje gessen skiel of akavi Es just zagen je dan dan nog a carisjes reales hola grof aan zo'n naadje Naar de goede dikke woord af waar veel lach gekachsjorses Lukke roetjen roet lippend hate Agus sin hoe laken. Wij bekken elaan.
Féin deile an é chuir thuair páirt sin neol seo chaneal cuineach go mir an cá. Bhead me an uair sin ar Ó bhí go héananas anas cenneach déanamh is san chéile hí códhéanamh náran na smisa. Agus mi cínteach go bhfuil an páirstú ag brethir methir ach chaneal a take mítir. cóthe sin. Anas Hamleys, anas MacLean, hééis an fuideach an Port Hawkesbury, Sunset Manor, Daine Seniors. Mi cínteach bhfuil a dhéiceasan. Agus a bhfuil cuine aca bhir ar pecht na hárann sin bhí a déanamh ar a chéile. Rain Hamleys áran is san anas cenneach ún cheirehhecam ó sé áran léomhásach a hán. Há na bhadach, há na lúrach, há an chliú ans an dúich, ú trícht net héineh ans na cúilt an scáte múnar sú na chatal. Chaneal an cá acam. Dachan nach ar féim ar an gár. Ach sé spór sa bhán díisteach go na háirin. Chun nádra. Ó, charó television ná, charó radio an na smó. Sé seo spór sa bheach. Agus bheith néachcin agus scéalach gannach chuideach ró. Néachcannach ar san na chuine, go ghfuil se bhí birichan begus birichan mór, ruitníon teir sa sin. Chat a chóla mé sin riamh ach a chóla mé ó sin déine me bhir an scéala sin. Cícéins, cuacéins stál fan nuí. É sin an Gaelic ach. Dé seoir sa scéalach go bheith sin. Hadden and Dadden as Donald O'Neary. Sin a bhd bheith? Sé sin an scéal an sa Gaelic. Agus mi cínteach an dainig sin as an seán dúbli. Ha burin gaibh an Gaelic scríag nó léag. Sé cícéins, cuacéins, stál fan nuí. Cén táiseach go bheith, cén mar a bheith táiseach? Ó, chaneal cuineacham. Bheith cícéins, cuacéins, léamhách. Stál fan nuí bheith spray mhór aice. Sé sin an táiseach go bhfuil an áran agus chanealism. Chaneal cuineacham ar an cáir. Agus ha mé san ceiste chud a mé dhéana scáil. Cátear ó scáil. Scáil an the River Denny. Chará álnach nu an seomar. Agus bhíonn sin go críoch grade 9 agus an uair sin chaimigh go mápó. Is on an art scáil. So ró gada gans na scáiltin? Charó idir. Bheith bécain an na map ó cara ára na charó clásichin an idir an Gaelic nó léamh nó ró an a River Dennis cóna na bánscalan na bhean. Ó, yeah. Sé Hiad eiste scáilhhacam sé MacLean a bhán. Agus mar gagus an hanig
Caristine nicht gefersin. She's na hitchel of a river Dennis. Agus station Shawnit ich kann ich. You're nicht gewahan. Borak nicht Cloud. Russell mag geverst zijn. Is nou een koetjoch. Barbara Kenneth toch. Dus koetje ken je laten. Rogaal kak. Stoch Gaelic ik kan niet mag geluiden. Ach, Gaelic ik goed jullie hallo. We kindje naar gro. Karaach galach. Groot virante. Had de vrienden Gaelic lief aan zijn school. Had vriend. Aan een tasje had de jongen zich Gaelic zijn bij aan zijn school. Dat die jongens bij ungo. Jij gaan in de werk van een tasje. Ze Gaelic werken met tasje. Agus ro beerle akef de huisje van. Daar ga je jakken mag. Zijn Gaelic werken met tasje. Agus ro Gaelic zijn beest naar Hekkelschen en Goorst. Garoos en English kaartjekach. Ach, daar aan het Hekkelschen jelle. Daar ben ik aan Karaoer. Ga ik aan Triechkach Karaoer. Sharaman nou. Marchen aan de Gaelic. Kaart ro een English fashkade ro Kovaun met een naam. Suckers dan er over Denny naar de Mishapik. Father Roberts, Meister Roberts. Haro Gaelic. Haro. Koasavai. San Margarita hen ik essen hem smunje goed. Agus Noorschen naar de Gaelic essen hen ik Meister Stevenson. Haro Gaelic eke. Dat is mooi. Hen ik san New Waterford wijs hem die smunje. Agus Meister MacLean. Wij is een naam coach of Our Gaelic eke. Ach, Femi Gro oer, maar guutje. Mijn guutje san Femi Gro Gaelic ik met sappers de. Ova. Dasje. Ova. Kun je nou meer me heen weer kies ik me geen toch weestig aan een Gaelic. Sappers te wonen ik nou. Meestal mag geversen je hem is moeilijk goed. Sydney? Nation en doen je wonen in Glendale? Ze in een zakkers te wonen. Ze in een verrestje wonen. Glendale is waar Denny. Ja, hoor me neer met je. De Haneke, Glendale en Dashach en Townjo en een pijg en Slier. O, 4 agus wat een chelsea sin. Agus sé barach gegaan. Agus hoorste ik hier Dòmhnallach. Hoorste han ik een barach 4. Sé erige de la roja. Sé nog hoor in hier. Oh, mijn kindje krijg hier in je wel. Agus va roja sin. MacLean, ver MacLean, Allen. Ach, hoe is het nou? We staan aan een shooting. Agus oren in wie gaat al? Oh, wie gaat school er heel doe ik. Wie gaan er wel geroekelijk aan een river Denny in Oorschen, ja. Wie gaan er wel daar, ja. Dus ja, het is een machine. Goeie schif zijn nog eens een. Gaat toch goed een idee of zijn nog eens mee?
Sin na dunne rain an tá a banise na bach in nach. Oh. Chan sac an ggóla an tá. Chan mé ácha an áan sin. Chan mi cínte út go raim á an maci a sin chan listen. Aha. Ach sé ha banise na bach in nach mollach ben ná. Aha. sé fer spársel a bhain. Aha. Ach ó bheith is an ána hiún at an tú. Alan Macadé. Alan Macadé. Sauna sin tean dúig bheits. Ach ar ó néach gannachta mi dhéon na sacras da bhain ó a hiún at a ggóla se bhríomh néach cinne ó. Ó, bhí go a brín dhéon chu deireb sa bheit, ó crosta. Cha ó mór an... Cha bhí a brín mór an déon ítir. Agus ceiste le bheith a ró an an áitcin bhí a bheith a brín ar na butchicin, na banna butchicin, gisacin. Aha. Báchci. Báchcin. Wel néach san bí an teamsa sinna. Bhí go a brín dhéon a bheith sin cha bhíne chuir mór an suí mán. You know, he said that he really never drank much, but then he just remembered one thing, and you know, you never know what question is going to. We're hearing such things and not paying any attention to them, and I could kick myself all over the province for not having listened. Or did you ever hear the word Táisechan? Táisechan, no. For a riddle? No. Or tapback? No, that's... Tapback is when you make a mistake. Someone says a sentence, but they get it pre-state. The candle head waiting for the cat. You know, but it's supposed to be the other way around, of course. They call that a tapback. Tapback. No, I'd never heard that before. Now that you... Well, that should bring back in a butchach, agus gishakin, agus a gola should bring na rutin sin. Ó hóla, ach cha bhíonn chuil mór an suim ansannéach gan agus ha mí túlaigh dras an nach chuir. Sin óra ar chálan ist. Na bach gain. Agus scéal an na bach gain agus scéal an manig. Gola should bring a facal taish na taisherach. Taishe? Sé. Jay has a diction as a sin. Taishe, an da helog. Gola should neach some be no sin. Ha Fiona Gretchen now. Ha. Oh ha. Ha. A fechtkin rutin. Bhín clúine sin cúteach gach. Cha bhín a chur suim an chóil. Pro sin ach gyda'r. Fan ik word gesteld me in Joch Slaantje waar. Ha cainam un Joch Slaantje. Sé Slaantje nefyd Navian. Kemmer a hóla sif sin? Oh, yeah, I'm a kindjach gran ek me hennere a Slaantje sin. Gaan je me kindjach? Am bí get a gael joch corw. Oh, we get a gael joch, we get a tien of joch, goedjoch. Oh, we get a couple of blues. A cognac am a fort goe. Moest een godje. Oh, mijn henner. Agus meher. Agus a bhráiran. Ik heb toen een kopie er
bham gwaam. Aníis sibh bin becan mé dhéon cemar a bheith gaíon. Ó, dhé bheith mis a cho bec nuair a bheith is ópa sin. A chuineach am ar bhí cámarú san naoiche, dún na haiche, agus ténach go muos a chuile ó astar mór an taith. Agus bhean páit seo a gul ar an sinne agus chaníil san Gaelic ar worm agus an briúgus a tin troi a nuium seo. Ach bheith charomí i cínte charomí ach céhar na cóig blian na gúis. Agus má ná sin scuiread bhí cínte go na gás a car conarsta bhín cópair éir. Haddeach brethar. Haddeach riamh. Díoch at choráúir ach at a bhréthe tar a riamh. Na bhlaise péad a riamh. Ó, bhlas. Bhlas chuir mé óthópic ó na trí líon a reis. Ach san me cebréit in je hánig Roi me? Le léfa. A dris haast? Ó, ha dris haast. Ro áran san bíach go mé dhéon. Cha deal an áran acam a ha chuin acam ar áran a fáit gú. Stácha go ré methir a chóla mi séin an áran sin, áran a fáit gú. Agus dyna fi agad a gol stw sin ro just láinte san bí eile ach ganú cunne fi agad ga ól nó cunne fi agad. Goiridh an Dòmhnallach am na planúire. Bhí gad go dhéanamh agus ó me bhí dása dul bhí ann. Bhí gad a cópa éir an uair sin. Agus bhí gad ach éiche hána cúteach. Bhí gad a cluineach taim a henir agus sé aiche bhóla bhí gáin gáil árainn sa senachas agus gáil choraíoch cúteach. Fuairach? Ó, bheith fuairach an. An ból a mór mar sin. Agus gad a cuairt, tíbhí gad a cuairt an san uairach. Fáine, púchtanas agus ericid. Sin dul an san uairach. Agus thola tunne gíche as an ún bhóla. Spáine go thola tunne? Spáine go thola tunne ach ún bhóla. Curry weird. It is. Dolly. Oh, yeah. Should we stop? Should we go? Agus bheith sé gén se go becin mé dhéon nólaigh. Xavier agad a tíanamh ag an nólaigh. Ó, bhí gad a cluineach go taith me henir Thomas Campbell Goiridh sé
bheith fíle an san taisin agus bhí cruineach agus gáil áran damsugs a gáil cúteach agus bhí an Taiwan agus hí gat astar mór a bhí ann brethir me bheithir na ílar me agus na brain well bheith post na gaach bheith únir gléimhe ar an íl agus bhí gat ar an cóisiat na haithe damsugs i gích sa gáil sa séins kitchen racket mór a bhí leachcha. Có a fílir a bheith sin? John Willie. Is an mar a an iist bheith ché an an China, an Sydney ó 10 bliain ar eis a 10 bliain an ciú. Agus China dagsaigh in a dhéanagad? Bhí gat a tás na rialan agus bhí gat a tás set cúteach set sa kitchen agus set an rúm híos agus step dancing bhí gat sin obair sin cúteach bheith me bheithir me a damsa bheith iach. A céim na gaich heist. Agus ro píberin man gúist? Charó píberin ite an river duine ná an Glencóna smótha. Chóla mí laiachgan ba dhéon píp ar an a bheann an táiseach ach ar a bheith mi seach charó píp ar an án nítir. Jane an éach in a bheith sin? Dúireach, well, éineman chaine néachgan únéir sé ruúí mach cláid is an meir a fíb agus bheith meach go léhéin éile charáid cáirteach ach bheith an fuideach sios feisgur Orangedale sé píper a bheann agus stoch gur é píper meth a bheann agus bheith ún píper ann chuineach mach go bheithin sa bheith se bhór feisgur river duine bheith an a píper. A mi smúndeach gan do dhéo sa chésan na pípen sa chiad chacach. Agus sé sin an ún píper a bhain a river duine. Is Joan an Nolach a bhlin úr? A bhlin úr. Sa ró wits an bíán eich na bhlin úr? Charó an blian úr cha bhí a cúr an suim sa blian úr a bheit a cúr san Nolach. Chaine a cúineach a mér sian dal eerst. An an náideach an bhí rán chalanneach. Charó chaine a cúineach am sé. Eiche cholan chalan chrúin hánig mí seo nach le a chuan agus dhéime a dúin a gáil. Séig? Mas ligad muintear an taid stéad agus aber de chuan chanig a drúa. Chat a chola sin. Ach féime go sin ána hiúna. Ó, ha mi cíndeach go ró. Ha mi cíndeach go ró. Ach charó nar a bheith misise béig.
Agus haró éichen na trí rian Haró. sin. Haró stoch goró hiúnata cúteach haró an ar bheith mis ág. Jamie and Caras went a road Gian of road trash, Bheith an treiscáin agus ha cuineach go mér cloindín mi géin an treisc dú. Cha bhí get a gích graim bhó te húine na cáisce go Jadánich. Cha bhí get a gáil graim ach tí gú. An treisc dú ach géir. A mi smúndeach gyn chud na sacarst stad an óper sin, char o'i córta go riú ítir. Feáin na fast jeans sin. Jadánich na cáisce. Sé. Jé seos a rud a bhí gán an uair sin. Uien. Ha cuineach am ó charomiach gléimhic agus is Jadánich na cáisce. Bha bóla mór ar bhórd, bháin, uien. Ha mi cíneach go suas I trí túsan. Sa bóla. Agus I gích as J gus gas mi tín. Agus dog an Nicholas gúteach Jadánich na cáisce. Ar a bheith mi léimhic haró Nicholas acinne, haró éireann acinne thula Jadánich ítir. Agus bhí Jadánich na cáisce bhí gaid an an. Agus bhfuil bhí sin cóiseach gan Nicholas gá astar sós 3,000 ha mi cínteach. Agus lá bealta ná an uair sin. Bheith lá bealta neann a cuineach chur an nuisce cosiricach ar a chró lá bealta. Sa haró cosán ar a bhá sin. Haró mór an. Gúil sé bhríomh lá buí bealta? Hóla mi ach chaine is ach an téthe cíolach lá buí bealta. Díreach go bheith Saurach jeans bhríonna fes solir lá sé. Go háirí éicheam an sa gheamhrach charó television ann charó ann well bheith radio ann ach sé battery radio bheach agus san maiche bhí gat an suie nó an maiche ar lár hitchen a cáil árainn agus a cúr árainn bhí chéile ó thula fer a cáil rán ó déanamh rán na úne a cuineach am sin éicín chaneal cuineach am déana hárainn a churad bhí chéile a mí cíneach nach roiad rohá an páirste go dú ach bhí gat ar an óper sin. Catró sin. An river denny. Is Jay hiad chuine ha a capéin der bheith bec. Jay cóhhaim gús Jay fel chuine a bhna sean dúne bheim an gúst. Hiad chuine
sin na'n sisaf y mwy y coed sŵs yn speirin na pleinig yn y tîn iachu as a chocog sin y chiad chyn a hacan agus chotálagus fe ma hennever trwy'r fach gechgis yn aram agus fe dôl y tîn iachu pew agus sin a chiad chyn a hacan ach cofam yn cwrst Ro cailachan o badich mae'n gwrs sien ag yn awmed mi cyndiwch garo o fi gawn o fa Seannig nicht gáil sé bheith sean ó river déine sé na caiilech bheith cum star na bú bec hí sin dá lán Candy eichgus mar sin bheith lé hen piúthar a cálaí ten slóinní bheith ó fiúrach sé sin céit fiúrach bheith seán cúteach chláinnetáis iad san an cuairt iad car sin cúteach iad a tíinir chéalaí carúir agus ó bheith únbáach ann sé cameranach a bheann iad a tín ó úntúras san bliana a chaid me hennever bheith cáirteach ó dói a chorigin. sé colm Gracia a bheach colm Gracia. Stáach nar a bheith an ág bheith cópar san cúteigín agus nar a thugad a gá páig sé American coin a thugad gá agus bheith na coidir in ericad seo agus hín eis in ericad a chagami sé didir channeal Gracia Deo Gratia Rex channeal Gracia sé colm Gracia Then me ver fo naam sin. Ges na tín. Colm Gracia. Ro friennem yn gylio'r awn? O challenge ansens vans of Ulvik sin kennen a bheach oide. Bhean gúeiste chun láitir agus bheith tsenking si cúteach sin kennen a bheach oide. Sam mór reisen fuideach sios an rád dúne mór fóineach a bhain agus bheith misal an drám cúteach sé búteal bheach girsan múracha peci agus bálaíine charapó Húgus an únean an Newfoundland a copir. Brúim a géin seolacharach gus rina carapó. Dál éine charapó ach girsan. A mi cíndeach gro enna an eil ána cúteach gach
yn diolch. Agus Out an sin bheith caitlaigh agus prásannig a furach an ró. Ród misca chéile nó ró. Ó bheith misca chéile. Scáit ar na prásannig a dult an eiclis, ró eiclisach. Bheith da eiclis an River Denny, da eiclis frásnach, Forbes United agus eiclis Presbyterian Church. Ró Jeffer an sa Gaelic getar. Bóáit gwaach. Ó Nuair bheith mé beic bhíon a chláintín a chláintín Jeffer idir an Gaelic a bheith mehéirs bheith an Gláin Cá agus an Gaelic a bheith mehéirs bheith an River Denny. Bheith Jeffer an. Agus bheith sé fuideach an River Denny a hanig a Benecady. Agus sé Gaelic Gael bheith sin. Agus Gaelic me henne bheith nicht go lehéin bheith Jeffer sin cúteach san as an tean scíanach a hanig cúteachise agus Well, cleine ach a bhínis Jane Jeffer in a bhean. sé bhí gise a canag sláinte bhí feáinéala sláinte sé Gaelic éiscise a hacamsa an bhór pe sé dúsich mis be a Gaelic a hacam. No, ró dunne san bí ann a bheith ag a ró fachlan nach ró ag a thola dunne nó fachlan car Jefferichte ná neannach. Cara uair an té seo a hanig Benecady sé banna bheirich a bhíonse agus bhí fachlan éiscise nach chuinnig tú a rah an dúich. Dóin a chuirigh na fachlan i chéile cúteach nach ró ag cháirsnach go léir. Rodella bheith ró inimin Gaelic an gúist ar a áiteachan. Bheith a túa? Bheith a túa. Ró inimin eile an sa Gaelic a bheith sé River Denny a chanagad. Sé River Denny a chanagad. A bheith a túa is an Marble Mountain. Shistico in Edge Port Hood. Agus I got the fear in the end of Manila who on Gaelic Hokama. No Alta, no Drochage, no Aches and B. Wat Drochage na bach gin aan. Etter River Denny is Valley Mills. Alta big sé Abby's Brook keer. Drochage na bach gin. Agus on the River Denny van Drochage more Herish er an hour. Sé Drochage more a heir Jew. Sé Beerle, this at the Breenach, a big bridge. And now I bella bheith sé befurach. So. Agus a ró páircin ann ró inimin ac a bheith Jane inimin a bheith man gúst ar a bheith. Sé an apin ac yn sé a páirci tú eice. Sa Gaelic. Sa Gaelic a páirci tú.
sé úr tú a bhain sa fearge. Si is feisce an áhain. Rois bh cumál beagin. Bha, bha cró éich ac in cearcan agus Goiridh ar bha mi peic agus sin Gaelic Turkey sin ac in cúteach. Well, Culach Frangach. Oh, all right. A fiona cantin sin nach Culach. Turkey ha mis. Ach ha hol in Culach Frangach. Ach an bash ga vi bring Gaelic Krishna beagin. Oh, wie gaat a brin Gaelic na strichger is na België. Goiridh is rinne cró. Ach, na héich sé péirle vi gaat a brin ach an cró sé Gaelic na a bheit a pláu. Na cain? Na cain, ha cain ac am an dachaint. Is na cain. Jé chana ged rua. Machu. Agus cemara bhrina ged rish a chrog, Jé. Oh, well, ha cain ac am mahers henner séin nu vi gat a plaun. Hij het kom als soos kom ook na haring na kro sochker kan bi barch bijnachke. Agus is as sé Gaelic vi gat a séin ri. Sérsa de chránan? Gan je áran sa bí. Áran sa bí. Agus bheit Goiridh ac if gojo? Bha nar a bha mi peic ach scuad na Goiridh nar a bha mi gléog. So ro cáirí an achcha na cuasa? Ó bha. Lo caine? Ó ha cain ac am sin. Jane cáir a bhecha. Oh yeah. Gan je cain ac am. Ha cain ac am me henner coiter spray agus torsgachi chuide héin agus sanna clósan a coiter. Wat ik leef ik naar de scoort in een Goiridh. Agus rud ceist a bhacham nuair a bheis bheith St. Effects gaf sibh áran a roinn se péin. Oh yeah. Lo caine go bheith? Oh gav. Ha cain ac am. Gan je áran ro bha haun. Ach lo caine go bheith an áran? Oh ha cain ac am Wil was aan de glanzen? Alright, maak het jou. Hol me uri kranen harne mieltjen funjen ju. A kuinach chilugach I hau fat goljorer skul. Shem ochri haskanye vol nach urin gosse fallag. Aljant en shem ochri kusem bi min laat me jan. Istos va mar maher ga
Nervaminam Valachok. Kamaruchuchukuramach Amiun Bountain Moor. So now in Mashach Finalte Alupuchunachuin. Shechet Balchen Hokar Shisheren As a Chalyachrein. Istus Vanam Lyanan Neravaminam Gunyok. Kurpaken aram let rosvilen Sheplase vilvar. Esokugasetalian Van Cunyus Kurum Kul. Achuraier nam chrie agus gras voruch nam hu. Haus nish nam charit va kuraram falt gachur. A heichus mishu gachi as yn tu cregwch fwyr. Chanel nis yn bi y iris tu, ach mi fi son y slan. Ys gael o horst gyn gil mi rŵr, sgynnan mi let gwbrach. Unintelligible. Oh, sure, ben. Cym ar y rhaid siarad yn dod. Wel, dda mi am yn cypreithing fat sawrwg agos o charawiach is tiligachi sio on Dartmouth agos dda mi hins a cwpec rwag ac am sfasyn y cwsioch mwys y chylio fasgir Dartmouth agos gas mi mwlatach agos Chyn lawn o'ch oran bochgach. Sgwasyn o'ch mi oran y cheil. Sit there. Would you answer the same question in English, please? How I put the song together? Yeah. Well, I had just come back from spending a summer in Cape Breton, and I have a little dog. We were walking in the woods just outside of town, and I got lonesome. It reminded me of being home, and I got very lonesome for home, and that's how I came to put the song together. Is that one of a number of songs you've written? Well, it's one of a few. Since we've been working together on this project for a while, most of the people we've been interviewing are considerably older than you. How do you explain the fact that you have such good Gaelic? Well, it's not as good as I'd like it to be, but I guess the fact that I lived, or my parents and I lived with my grandparents until I was, well, a bit past school age. I suppose I was close to 7 years old before we moved, so that I would be within distance of, reasonable distance of going to school. And my grandmother had very poor English, so Gaelic was the household language. And do you know other speakers around your age group? there are a few. A few of them,
there are people who've acquired Gaelic. There are some. How about since you've left home, how have you held on to it? Well, I guess I've been very fortunate. The first years I was here, I found a lady who was living here at the time. She was from Skye, and she was teaching a class in Gaelic. Her name was Mary Price, or Mary Murray Price. And for the years that she was here, she continued to teach the class, and just to have someone to talk to occasionally, I kept going back to the same class year after year. But that's largely the credit belongs to her. It was she who first got me moving enough to learn to read it and to write some. Up to that point I couldn't. So is your Gaelic a mixture of Skye? Well, actually, I'm told it's very Skye flavored, but it's not because of Mary Price. Like I said, my grandmother's people came from Skye, and it's largely her Gaelic that I speak, rather than my own mother's. I spent a lot of time with her, and how far back were your grandmothers? Were her parents? Did they come over, or is it further back than that? Oh, it's further back than that. It would have been her grandparents, I guess. No, I'm sorry, her great-grandparents. Did she hold on to many stories concerning the generation? Yeah, as I was telling Ken, there were stories, and I heard stories from, well, mostly from my grandfather. He had a different story every night, but she had a few of her own, and I'm sure that a lot of them were stories that had been handed down from generation to generation. But I was so young at the time that they were just an evening's entertainment, and I didn't pay much attention, much more attention to them, and they're all lost. And but for years he told me a different story every night. It would be just a treasure house if that had them recorded. It's amazing how inadequate we are. My daughter always wants me to. That way he could. I'm sure a lot of the stories he told me were of his own invention, but I'm sure some of them at least were old stories that had been handed down. I was telling Ken one of them was Hutton and Dudden and Donald O'Neary. I ran across that one in later years when I went to school. It was one of the reading books. But it was almost word for word the story I'd had from my grandfather years before. Any other questions to add there, Ken? Just, well, if there is some story that you can think of, or some anecdote, some funny, like a joke maybe about, they have a lot of stories about Dòmhnallach. Oh, good grief, yes, he's legendary. Or do you have one or two of those maybe? I have one. I'm perhaps one that you wouldn't have heard. I'm sure you've heard all the stories of the Dòmhnallach, the three longest things in the world. That's a classic. Check it out on the Pácha Sarkers, agus Rod Motor Verdeni. This isn't a Gaelic. Apparently he was speaking English at the time, but he was working on bridge and building or the extra gang or one of the railroad work gangs, and boarding somewhere down the line, down somewhere between Iona and Sydney. And he had gone to the bathroom, or most likely the outside toilet, and no paper there that particular day. And this went on for a number of days, no paper in the toilet.
So finally, apparently he wasn't one to complain, but finally he was annoyed enough to complain to the landlady that there was no paper in the toilet. And she looked at him and she said, "Well, Donald, you have a tongue in your mouth." And he said, "Yes, but I don't have a neck like a swan." Now, you may want to edit that one out. Did you ever come across any stories or any, your family come across Dan R. MacDonald, the fiddler? Dan R. MacDonald? Oh, I can remember Dan R. MacDonald. It's a few years back, but I can remember being at dances and weddings where he played. Did he ever come out to River Denny's? No. He stuck more to the Mabo, Judic, Inverness, the shore area. Okay. Any other good stories there now we can... I don't know if you've heard this one about Donald. This is about Donald in Kucha too, and when he was on his deathbed, apparently there were 3 choices of where he could be laid to rest. He had people in Cregnish and in Judic and in Port Hood, I think. So they finally decided the best way to figure out where he should be buried was just to go and ask him. And they asked him where he'd like to be buried, and he said, well, he'd like to spend a little while in each place. Cemar a thuairte sin scaile. Cemar a bheith na dul scaile. Tach gan an scachaide. Agus cóbhain, conte. Chaine is in enemy year cóbhain. Chad chulmi riamhacht an lein daí. A chreis mi nach an siúla. Stácha. Chláine nus. A chaniam cíte. Hanyam is circumcited. Storytelling and humor and jokes was obviously an important part of the early history of Gaelic. Is it? Was it more part of the kind of Gaelic speaking tradition, or is it? I suppose it would be attitude, and of course that's very closely linked to that to tradition, but yeah, that humorous turn of phrase, it was almost expected. And and if there were someone in the neighborhood who was noted for his using his tongue, whether it was funny or really cutting, sometimes you'd go out of your way to annoy him just to see what reaction you'd get. Was it more a part of the Gaelic tradition than the English tradition, or? I suppose it was more part of the Gaelic tradition. I think it was more appreciated by the Gaelic speakers, that ability, that quick wit, and it was more appreciated than they found it annoying, really. I know nowadays it's very obvious when a person is, as you say, very quick-witted and a good speaker. Usually, I think of Father Malcolm McDonnell comes to mind. Were people more in the oldies? You think they had more skills? I think so. I think they used them more. They sharpened their wits. They had no other form of entertainment, and I think greatest things like television and radio we've had to pay a price for them.